Oleh Pu Chairman, akaya Pu Speaker. Di man pakwa. Akaya Pu Speaker. Nui na samay में speaker चले Di man pakwa lai mai kan ya min lo ti buai lo chuan rei lutuk lo tura kan in nga ya hey be provide the kanin let's later home Emily hostel chung chang khan on soya ngai poi mom khop maya tu na hian gan quarter hrim repair na tur hian NUIHZA kan da tin saskia hian Bible sa sompanga le noi somli le pali kan da boka eng hi quarter sak that na tur le repair na tur te ani don la hian kan member puitena ngai mo kha kan rilwa kha kan lo da masa anga sum omren chan vele kan lo ngai sak don ani tin ni pi provide nal le maya nal kan titlanga alaga po kan thil phal tlang ning ka ria dile huna chuanin chamanu in chei dik tak te poin in chei selangin kan welcome ani ti kha kan soidu ani tin member then khatin IR battalion chungchang kan ron soinon le a thudik hi kan riat atha a IR hi din tir khan abulchia central sarkar min tumpuini abak zongzong hi chu keimani state sum amen ten vek ani chu tak chuani kan du lo nani a police ka kan du lo ni lo a battalion ka kan du lo ni lo asum se na ka kan hu phurani khati lai din muna khan khati zat IR battalion dina en kolzui zel turin sumle pai kan din mun ka achak tok lo ti kan ria ten kan phak tokin Mizo battalion nei kan duani kan thu noi om tur Mizo battalion chu engeni MAP engelampum Mizoram Armed Police tinani MRP hi engelampum Mizoram Reserve Police tinani IR ayan Mizoram atelvelo Indian Reserve ani India sarkar ta ani kan ta ani lo hei chu chiang takini riangu so bang chuanin an trangkai lo kan tian ni lofa nei rau ni chuan keima ni tai nei ang u kan seng tho si chu ba ka an chunga thu kan nei full si lo an du na Mizoram po na duty turin an ko chua ka kan dal thei tak tak lo chu ta an sen so chu kan tum ve kani hei tu na po speaker MP in than alom le dona chu ta chuan kan IR battalion te Mizoram po na duty turin ti an ni le dona chumi tan chuan cheng Bible se ja som ni pasari noi sari tu na hen kan dani awi omin ti velo ve mi chu miraman va duty dona khatizat poisa ka kan seng don ni kan police chu ni selangin minon dila ni poina sen so jong an tum ve nga kan hlok zok chu thilom zia ania chu wang chuan an ma ni kha kan du lo ni lovin tirau rawa chuan keima ni ta kan thunwai om tur inei zok ang u kan ti na ani ten kan police te hian thlan ti muang lo ti hi ka soi ani lova kan opposition leader soi ani thlan ti muang lo thu aron soya ani khop mai ka lo ti ani kein Who speaks? Whoa How's the call? How the lampang so kan soi lova fitness ti thatu ya fit lo thu kha aron bel I fit lo thu kha ron soya ka lo trom pui ni alam ba de nok ta li khamole record kha om feka thu dik soi ila ila hi so tha ka ti boy o se do ta kha no mi ron ti boy ma sa zo ka ni kha who speaker kan opposition leader ka fak em na chu mani party leader te du tui mang si lova
mi Paul leader tura du tu ye mai la hi phak om ka ti khop mai pudu omai chu han ngal tak an fit lo thu kha kan ngai tha nia kut vung ber bur ten latin ani kha ka ti ani kha an latlata ke ni lak ani lo kha kha ni tina ka channel a ka react ania MNF lampang khan in thu chon ron siam shim shima ha ka react ve shim shim te ka ron soi ve shim shim ma police training school le police training center tina ti ani lai tang khan hemi om na he tram li he kabial don ta kabial thei khop maya weswana kabial to serchi pa kabial zui zelan ron son zela ka chiang khop mai drugs hi kan police te zinga boy pui an omani police an ni nuan boy pui po ni lo khatianga boy sa la du ram hruai tu kan ne ni heng yan raman mangai ka ti thailo vaina yan zo ram mi pui hian heng mi te hi nual suat na sang kan hriat to ka du khop mai hun kal zela po ten hruai tu ma sa te kan in pong dem ngot lova anti that te kan chun zoma kan choi mo ya anti that lo lai te chu a chelai siam thatu tura ron lang kan ni miawa kan ti angai ve a chu wangin kan bible point sual do 20 cent chu khop point ni la tang lo min ti ve box ya sual do hi angaya elai hian roi tu ma sa te an chiat an that hi elai a ke ning kan soi a trulo in than rizala a riat mi puin engen soi in than rizala kan riat kha ten kan member purin tluanga zona timaila kan women commission chairman thar pilal chandami hi akuma over to ni tia tunai hian about certificate ka kola about certificate hi ni somthum thatum sang ka chukwa somrup ania tunai an kum somrup pali ani chu kum somrup pa thleng ni thei ania kum khat atang handon tinani sarkar masalama khan kum som sari thleng tein anin po sei sakani tu tangen ming chu kan soi lowang ama ro chu kai ni chuang kum somrup panga bak chu danin awoi lo wangin kan roi lowanga atho thei hun chung ero chu athok tura kan ngai ani ten seloi bial tu khanin ramri chungsang ngai poimo omzia aron soya react den mai pakhat te kan pom thapa thei to kan suat langa nga lai bial tu ania tun ma pon na tangkai ti kan ria mun phia min on hol le kherero khachu post speaker amun phia ngai poimo wang ani lova a chan ka ria pui do ne a ro red a hring red a thata a ro red chiat lak te ka kar thiam ve lova a hring red a that chuan a ro red po that bai om ania kalaga hian lung oi lo na ania tram ma sa tang khanin ben ko ka kal ka phal sak lova chu wang chu nia yanin iron kherbo hi tum de reng mai ni ten pu po chua kan member zong tak che habel tu ina la to chung chang a soi kha PWD ne na tanga assembly question chan kan muangin airport ta na new la to aerial survey le preliminary survey hi ni som thakhat sang ni som ni atanga ni som ni pathum mar sang ni le som ni chung khan nei ania feasibility survey report po hemikum vekian submit ani cutting le filling tamlu tuk don wangte tlang pong aum wangte le terminal building sangna tur mundu angazau aum lo wangtin airport siam rem lo tura ngai ani Directorate General of Civil Aviation dan ang chuan airport in Hladzong hi airport in Hladzong hi aerial distance kem za som nga tal ain latur ania
amaro chu trul bek thila chuan exemption deal thayani lengpui airport le komzol nung le in ladzong hi kemza ania lengpui airport le new lato in ladzong hi kemza somruk ani heng hi adin munania chutiang ani chungin Mizoram Chimlama airport siam na tur mundang lo endik to te pokha awa in en thli thlai non leila cabinet meeting ngai tu turin cabinet memorandum ron siam ru tin mani khan kan frila animin mai nimin pia mai khaning ka ria ti chuan kan GAD civil aviation department hian an ron buai pui anga cabinet in kan thliranga kan MLA te po min fen sio pui turin kan duang chunga ti chuan enge a theilo dan te tin atak tak a survey ti tur chuan airport authority of India ten ngaya sumsen po ngai ni chunga chuan thilam je kan la thlir tlang zel don nia ten kan opposition leader khan boards le committee function official present IO anomlo atia ria sual de ulek ani karinga Mizoram State Planning Board ahian secretary planning hi member secretary ani ngala then hemi planning and program implementation department official te hi secretarial assistant petura ruat ngal ania then Mizoram Resource Mobilization Committee member ahian principal advisor PID atel sa then additional secretary finance department te secretary MPSC te khang ho kha an omngal ani Mizoram State Policy Coordination Committee ahian secretary hi member secretary planning board planning department ami hi mangal ani boka then Mizoram State Project Monitoring Committee ahian in principal advisor hi member ombok ani khang ka official omsate ani then mineko CM official chungcha kalam chua bera khachu Mizoram Education Reform Committee akhan official an tel lawti na ming po kalam lam tak ha Education Reform Committee nia adang kha resource mobilization ta kha taxation to pot thalomi an claim de veti thanem ngai na thuwa ka soi khan ya a committee kalam chu Education Reform Committee khan ni ta kha chu dan tel lo ni lisa khan khachu education department lamin tra an tiangin an kalpuya nga ila ka riat pui phalem lova hemi policy coordination committee monitoring committee a phechuan ke soyang khan party tin ayo kanomani khanak tu ka kan meeting hal don ani nge na tin mineko chief minister office son hi tha kan tia tuna chief minister bangla khi thiltang kaya mundanga thildanga aman theitura kan ngaya chanchu kita chief minister tom tlat mai khi eta miniko ne neng kara file put up le meeting a kalvel pui tamsia huna hekani traffic jam kara a thalo hi kan ti khop maya chuwang chuan a ko omem tin kan han ni tir khan kan dap tir ngala amaro chu chief minister residence le office han nga ngal mai ne turem chang kha tu na son space kan ni ri lo tlat mai ni nei theilang chuanin hei chu hun kal zela po atha ani ten village committee te town development committee ti te kha antigang din don ti ani kan laman mo vak ri lo hei chu achan chu VC tram te local council tram te po alak lo ria tram thar te po han ni te selangin chung huna chuan lati ilangin tu na hi chuan year of consolidation a kan lom le chawani chuwangin chu ti MMA na man mo kan ngai lo ani kan man mo lo ati khi chuanin plane thatak hi an nei tura ngai phot mayang ten restricted tender chungchanga ni he hausa hianin kan soi to atrul na te kan soi min ria thiam pui viau ni point ka ria ka lom khop maya amaro chu kan ria thiam anga ria thiam lem lo dam theitlat lo tuar thiam lo riau mai kha engemaw zat hi media lama te mian lo oma an mi be seidan le mo dan nen khan ain mil theilo tlatin an ria ti tak zeta trap chunga min ron ngen te namani chuwang chuan mi then khat thin lung kan tin na ngoi ani chuan he thal chung hian he na hi
open tender point suila kan zo thei mai thawanga ti be sei chungin miri runa ngoi siam kha thalaweti in kan han cancel ya ti chuan tuna hian open tenderin ti turabuat sai aloni ta ani tin kan assembly house ngai po hi India rama hian kan opposition leader rot angkhan anal lo pol ani to ni mirama assembly te amoy lomani chu wang chuan mun tha nei ilang chuanin moi takan sakve po thakop mayama ro chu muna ber hi kan boina ani ri tin po speaker helaya hian kanin tia first person hian kanin ti lo maya hi assembly kalpungtur ani lova etia direct ka keimani in address hi kan han ching viau takna ti lo ram tur ani ten kan member zom tak punguna khanin healthcare sum chungchang te khan soya engatinge financial and call and tia corpus fund hi finance and call ani tlata chuwang chuan assume and call to his finance department ani atulang zel in a pechuak ngai ani tin UIDF le SIDBI te po hi Ministry of Finance noya mani helaya finance ina lo en call lo thailo thil ani loan lak te lo tu la khanga khan finance lo chuan han khoi chi ani lo ani tin other charges ti chungchanga other charges kumda kan mu thing khapai ani to other revenue expenditure tiason ani to chu wangin tun ma revenue nuaimi ni thin kha capital nuaya da ani to wangin han en kha chuan kan ria than lo ani wangin enga tinge han ti mai po kha ol tak tur ani tin counterpart funding atan hian crores ani somnga da ania kha finance department mantur ani lova department sang mantur ani chu planning department in unload fima emi project hisu kan ramta na thang emi SMS tur hisu lopek ni se anon tiang ang kha finance chuan in a release maya chu tai ro chuan sum ome ti maya wanga lo ti zung te khang kha ke ni chuan kan du ve lova counterpart funding claim theyang chi te 100% funding theyang chi te tin infrastructure man ngai na lo to le maintain how tak turang chi te khatiang chi kha kan du lo ni kha voina po hoi molaya infrastructure kan han mu bel le document lo expenditure sanction pom lo administrative approval pom lo savele ngot mai se la khang khachu kan ko wan tlata chu ni sia po speaker khoi sumin nge mo lo ti le po ka thiam to lo chui tu rom mang si lo na lo in pek boxi var bala thil kal official documenta la mu chu thei che si lo te khatiang chi te kha finance department hi afim khur don ani chu wang chuan in helaya ISMS tur kha lo kol ani maya amaro chu pek chole thotur ania ten ZPM hian mi puima in tiam na kan neya Chief Minister hian Works Department akhoi velwang apot fulene lwang kantiani Finance Department hi Works Department anilwani pangchuan to na hian Works Department pakhat ma ka khoi lova Works Department ni lo dang te po ka chan lo hi omzo ani chu chuan ya chu wang chuan mi puya kan in tiamang zel khan kan kal ani ten minister ten road map an nei lok vekanga chumiang chuan an kalang intisia ti kha oma nia road map kan nei vek ani an kol vek ani tuna hian amaro chu khatiang ang khan kumina hian kan kal thei ri lo year of consolidation kan mang me ka chu wang chuan khata ram kai roi kan tumna ang tak khan tu minister ma hi ken la pen thei lo ti kha kan chian a thome ten puarem chakma zo na kha excluded area chung chang ka chu refia to changai tolwa amaro do anin thilan ron titin sut te po sakthat ron tum ti ang kha kha atam mi zo rama hian
ข้าขัดจุท่านอปสนลีดารีเราโดดละอาช่างไทยจอกกันเตียนโดเอาคนไล่มีข้าเนี่ยอาป่วยขมไหมข้าเตียงเข้าอมชั่วไหมทีร์ตูเตอินมิเชียเทียมนะกดีละฉันจูโซนตันไลฟ์โล LPS อันไลฟ์บอกโลดูดาร์ชันที่อินไลฟ์ฮะดูดาร์ชันที่ไลฟ์ต่างเซลอมชีนะคำมีคำมีเราเทียมโดนเนี่ยสรการไล่ขันนบัดซุ่มขัดซุพวกเขาเงียมุนเนี่ยเทรนนี่ยจัดเตลสิคุลรีเพร์และรีคอนสตรักชั่นออมกันเชเวกเต็น finance department อะไรงั้นติงเอซุ่มตั้มวิวขักันเตียซุ่มฮีส่วนขัน finance department ซุ่มตั้มเบริเพนชั่นฟันอันนี้ครอสังกัดก็สมรูปปังอาหน่วยสมสริปังอาเอามานี่เป็นส่วนถึงอดปอยจู่ๆหันไปอุลังอินอัตเลมตังสรการมาสายขานอัตมโจกันนี่ตัวนักการเสียมเห็นสุมังอาโจกันนี่ที่จองตะการกันสยามข้าเป็นส่วนฟันข้าอันโลบักโคลเที่ยวเสียอันหลังตำโลเทโลหลอมจู่ๆนี่ตัวนั้นยันอดตัวตำเลจู่สักกี่นี่ไม่ยากจู่ๆครอสังอาเนี่ยอันนั้นจู่ครอจะส่งงาที่ตะครอสมรุปที่เตะเวกอันนี้เฮ้ยอ่ะ finance department ตาตูร์ปอันนี้หรอวะที่เราดังลาเบกตัวเลตูร์ healthcare ที่เตะขัดยังชีอาโลกอลค่ะอันนี้ไม่อันนี้ที่ข้าเสียหลังอินที่ชวนคนปุยเราจะอมเวทตลอดนี่คนปุยกันได้คนปุยกันติลุยเจ้าโดนในส่วนกันฮันฮอลดิงะครอสนี่กันได้แต่เห็นนี่ไม่ยากสรการมาสั่งกันได้เวทเจ้าโลนี่ว่าอินทรอนตัวป้อมช่วงโลให้แต่ฮีdepartment จากโปรเจกต์ในชาเปียข้ากันโลไปไม่โดนนี่อันอินทรานเสียกโดนนี่ที่ชวนอินเอลนัดยังลิมันเนี่ยอัฐกโจมาสาเปียงยูซีกันโลเปียงSMS กันโลเปียงnext สันละเละเจลังอติคานกันกัลปุยโดนอันนี้ส่วนวังอินอาจารย์เลยอาตมลุตุกอันเตียผู้สปีกเกอร์อาจารย์เลยเต็มลุตุกอันที่บ็อกเสียที่ด้านนี้นังลัวนิชวกไล่เตปอฮีบุ้งบัวที่จวนนิดละตัวรังอินละลังอันเตียนี่ส่วนวังอินอันโพสิฮีดิกโลเดอุเล็กนี่กันเสียplay ทะเลลักแต่ฮิตคอมเลยที่ด้านนี้นังลัวนิชวกไล่เตปอฮีบุ้งบัวที่จวนนิดละตัวรังอินละลังอันเตียนี่ส่วนวังอินอันโพสิฮีดิกโลเดอุเล็กนี่กันเสียโควิดอวังอาซุมมุซัด RTI อัดเนน่าอินมิลลติข้าไอเจียงตะกินสอยเฟียเทียนเอามาโควิดอวังอาเซ็นทรัลทรัลมิโซรัมสุรการินซุมอดอนตูรังอาเบสเซอดอนตากโลนิสอมปะกวดทะเรียดสมนิเลปัญญาบุเจลารัมงากับ RTI โซนชานนะ financial year สังนิสมนิประคัตชูงา share of taxes ดอนกิมโลซาชูครอสังกัดสงกัวปฐุมพอยน์ปัสริปฐุมเตียชานันนี่อามาเราจูเฮ RTI ชานนี่ financial year สังนิสมนิประคัตอัตานะ actual figure ในมานี่ union budget revised estimate สังนิขัดจูละชานอันนี้ accountant general ลำเนี่ยนะ reconcile ที่ในอันนี้นัว actual figure ในที่อันนี้ตาเฮติยงินอติตาที่ชวน figure ข้าโลดังลำแต่ด้วยครอจะกัวสมงาปัสริพอยน์ปลีประคัตอันนี้ตัดเจ้าอันนี้เต็น financial year สังนิสมนิประคัตสมนิปนิ first quarter share of taxes ครอจะสมนิปังอาพอยน์ปลีปรุกดอนโลอมทูตาลันอันนี้บุกะข้า RTI ชานนักขันนี่มาสละให้จู first quarterช่วงเบสเซละดอนโลอันนี้อากุมตบ Mars สังนิสมนิปนิเปกิมเลเวกอันนี้ทุงอันนี้อากุมปุ่มปุยดอนกิมโลอมโล
จุดyang chuan he min ulama chuan final figure ang hian chan na po buat sai anita a budget session sang ni somni pathuma pusi ngun lian chunga zo na po he tiang hian chan aloni to ani khati lai khan kan finance minister in a chang ani he tiang a buat sai hian ni sa dai to ani chu wangin an soi thar le loi chi vak kha ani to lo ani dik che chuanin ten covid awang hian enge kan don saski he covid ta na pek liau ani india ram puma covid atanga kan torna tanga leirem kan ra le theine tura ronwa man ani a chuta chuan sang ni somni pakhata khan approve amount ka soinga crores ani ni ya crores atum ni thuma crores ali som ko pasari le point pangabial somni pathum somni palia crores asari ti chuan avain crores sang khazaruk som ko pasari point panga ania don che ro hi chu crores sang khazali som sari pasari point pani pasari ani achan chu kha kharon pe ma selangin sarkar khan among thatlat lova chu wang chuanin aman man lo tlat kha chuanin kha poisa kha ti khan man lowen om tani nisina kan ngai thak sports lam thilang chia khan hei tun kum kalai liam tu ra po hianin sasi alo torkan alo mang tam man lo iti mayang zani vel bak khichu mang man donin alang lova in thandona contract han sem vak la kha tuna hian an la thok tam vak boxi lo kan ui em donani so wangin approve among ringota hi ani lova tin CMRF ahian donation ne ahian crore tam tak alolut boka tin covid awang hian additional borrowing limit kha 2% of GSDP ya minti san sak boka tin GST tlak niam awanga compensation he 0.5% GSDP min phal sak boka tin enlai chuan kan finance minister masok thu soi kha adik berin karinga ahun laya chang tu wania video nen kan la nei vekin karinga covid nuwa ringot po nuai sing tel min peto atiani kha helai tang nge hian so wang chuanin covid nuwa khan kan dong tamani ti kan finance minister in min fil kha ke ni chu kan din na ani maya zal sakti minister se khuwa taron soi phei chu atam le lu tu ka soi po ka soi ngam lo ti hialani kha so wang chuanin kan finance minister masa hun lai thil ania ani statement a khan kan ding mai tura ngaya ten devolution kan don hi sang ni som ni pakhat le som ni pani inkara khan kan don turai tam crore zariat som ko panga 0.05 kan dong ani som ni pathuma crore zaruk som rup pani 0.01 chu kan don tam nani kan don tam lam soi du si lova atlem lam ringot mai soi te po hi a one sided de lek ti kha kan soi ve mai du ani ten kan member PMST zo na kha NGO 10 engama function in siama suman nei mang si lova ti ang lam de kha ni ani khop mai hei kan bial thewa hi kan buai pui vekin karinga pawl kan nga em mizorama engemo ti antuma engemo function nei antum vek deu maya engemo loma tikhan an manin suman nei silova sum andil kwal thina achang phei chuan in nei lo len tlin lo hi chu ti tum lo la ni mai lo ma le han ti rok chang te po ka nei thina ni hei kan society a hianin tlema discourage deu hi tha in ka ria chuan mi then khat dik vak mang lo wa lo house thut te sponsor an lo chak em achung te chuan an lo sponsor a kan society a mi ming thawak lo te kha kan NGO ro pui tak taka chief guest ate an lo lang le a tikhan society chung an lo leng chho le a thalo viawani heng hi chu wang chuanin a kan zo to ki chu ang pawl po hian hrethiam thei ilang chuanin a tha khop mai tuna soi kha
poi mo lutuk dik lutuk ane ten dragon fruit chung chang a khanin mausa an nga thu te an soi kha a processing lama kha ka chu har chana om vak karing lova e ke ni then zo la po kan nga a kan sarkar masa khanin a mun pui alo siama adik che chuan party ang zong chuan ti ilangin MNF de vek ani a hlang deuh ti tian ni ma se khati zong kan kan ngai to lova mania mun kawat lo a kong an nei chia ti kan ria or som thum chuang a kong lai na tur kan ti saka voina po kan in muani an mani te nen association how to te nen so ang te sa chuan process thei vek to a process tu te nen an in thlun zom to a so tiang zong chuan ma lo lak chhozel ni salangin a tha anga ten kan member zong bak punga kha RBI statement aron soikha RBI statement hi ani adanga so wang chuan ka RBI statement le RBI statement kha adik ve ipam mayang a hu nei nang lo ni ti chuan post speaker khang emi adima na lu pa hian karon chang deuh zel thawanga ka kha abik deuh ni ta sela demand number 1 adiman ki chu asan pain kan riak leng tuna a riak ho kha voina thuan soi ho zong zong a riak na khan yang ai nom khop maya ka beng lo ver tu ber chu restricted tender puwana ithanga puwana special report apo khan ka video ka en chuak veka atiri nan ron tia approve sak du lawa reject kan ron put up lea chona lo approve sakta a house a soya amaro chu mi than hem ngai tak tak ten thilom zian han shilfia an han nge na chumi nuwa chuanin pudo ma hian in a cancel le ani ke chu a huai sen ka ti midam tak chuanin a approve to a house a po soi to a ngatinge a cancel le ai arilu ro wang het lo ve te po kha anti mai thea amaro chu ke chuanin thil dik ni khana hria a mizoram ta na thil thatur ni khana hria a aman mo thak box si wang hanin alo approve sakani amaro chu thil omziate a hrechiang chho ve zela puwana special report tangkhan mo kalo ngai thanga tangka la ani chu ti chun thil omziate a hre chho ve zela hre chho ve zel ti mela thil omziate a hret fi nuwa khanin nia atia akan sela ke chu kha a huai sen ka ti ati diklo ti mela ti diklo pon ni chi alowin ka hria athil lo ti to kha a aya thazok tura a hret thil lo ti to kha a aya thazok ati theile akong thazoka akong pa ngai zo ka ti thei alo ni reng ti a hret khan aril ru kha athak le mai ni ke chu kha tiang kha a tha ka ti research ate po hena ni veka covid hun lai po khanin engwangin nge hemi hi covid atan hemi hi atha covid atan hemi hi atha te damdoi mu mal po khom lo a in thak renga khami a in thak reng na chan chu kan doctor te kan researcher te scientist te damdoi company thok zong zong te khanin thil ti sang sang mang khan an test call den dena he hi atha ang te hei khami data manga anril ru le an ngai to na kha khatenga senga thak thin khan ni a chu tiang deu chonin kalo te khina video ko ngai thak lai po khanin eka chu a huai sen ka ti ha karon comment ve du a neutral hi min ti thei siamo mi then kha thau hian ka neutral te mi ne ole video le kanin mulang hemi chu tan du tok photang